кушониён аз калонтарин навоҳии вилояти хатлон маҳсуб ёфта дар доираи истиқбол аз 30-умин солгарди истиқлол билкул пироҳани диданиву идона ба бар кардааст. чун вориди маркази шаҳрак мегардӣ эҳсос мешавад ки дар доираи 1-2 соли охир навгӯиву навпардозиҳо хело зиёд гашта шароити фароғату истироҳат мазмуни фарохтар касб кардааст. бунёди даҳо адад иншооти таъйиноташон мухталиф ва коргоҳҳои хурду бузурги истеҳсолӣ бори дигар собит месозад ки маскуни меҳнатқаринаш бо дарки баланди ватандорӣ ва дастовези муносиб ин санаро истиқбол хоҳанд гирифт. чун релефи ноҳия ва нуқтаҳои аҳолинишинаш дар ҳамвориҳо мавқеъ гирифтааст, шуғли меҳварӣ асосан заминдорӣ ва чорводориву қисман боғот мебошад. барзгарони кушонӣ аз 15852 гектар заминҳои корами обӣ 11300 гектарашро барои рушди соҳаи пахтакорӣ истифода карда дар 161 гектари дигар сабзавоткориро ривоҷ дода истодаанд. масъулин аз идораи кишоварзии иттилоъ медиҳанд ки соҳаи ситруспарварӣ, замбури асал, моҳӣ дар ҳоли рушд буданд. нишондодҳо дилхушкунандаанд. ташкили хоҷагиҳои чорвопарварӣ асбоби хоҷагиҳои деҳқонӣ ба он оварда расонид ки саршумори калони чорвои шохдор аз ҳисоби зотҳои нодир ба 426 сар расонида шавад. дигари ин захираи хӯроки чорво аст ки ин мавсим ба қадри зарурӣ анҷом кунонида шудааст. дар ноҳия ҳамагӣ 16 адад хоҷагиҳои чорводорӣ мавҷуд аст ки барои зимистонигузаронии чорво 4165 сар чорвои калони шохдор, 14657 сар чорвои майдаи шохдор мавҷуд мебошад ки ба ин миқдор ҳамагӣ зиёда аз 55000 тонна хошок захира карда шудааст ки аз он ҷумла 22000 тонна аз ҳисоби хӯрокаи ширадор мебошад. акнун бармегардем сари заҳмати ӯ қисмате ки дар асоси барномаҳои давлатӣ амал карда дар тамоми давр сабзавот тайёр мекунанд. то имрӯз намудҳои гуногуни он дар саҳрои кушод ва гармхонаҳо ба роҳ монда шуда ҳосилнокӣ ба 54796 тонна расонида шуд ки ин нишон дод аз давра ба давра рушд кардани соҳаи сабзавоткорӣ башорат медиҳад. воқеан дар ин ҷода маскуни ноҳия бо дастовардҳои муваффақ гаштанд ки таъмини сабзавотро дар ҳама мавсим роҳандозӣ намоянд. воқеан мардуми барзгар ҳам дар ҷодаи эҷоди хеш навгуфтану навгӯниву мушккушоӣ зиёд дорад. ба тавре ки дида истодаед дар гармхонаи як тан аз сокини ҷамъияти деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи кушониён қарор дорем ва имрӯз дар моҳи ноябр аллакай даври дуввуми помидор пухта мерасад ки ин масалан аз таҷрибаи баланди деҳқонон таги чанд соли охир башорат медиҳад. ва ба гуфти ин барзгари соҳиб таҷриба онҳо аз ҳамин гармхона аз 1.5 то 2 тонна маҳсулоти тару тоза мегиранд ин ҳам рӯзгори оиларо таъмин мекунанд ва ҳам бозорҳои вилояту ҷумҳуриро фаровон. ин намуди помидори махитост. моҳи июн мо расадка кардагӣ, моҳи август гузарондагӣ гармхонава, мо ина ноябр, декабр то феврал мечинем. тухмаш голландский махитост, пешпазак, ина дидешед ҳосил чӣ хел фаровон. ҳоли ҳозир баробари парвариши бодирингу помидор мавзӯи ин ҷода фароғ гаштааст. зери ҳарири полиэтиленӣ имрӯз картошкаву сирпиёз низ нигоҳубин карда мешавад. бахусус дар кооперативи истеҳсолии беҳбудӣ ҳамасола навгӯниҳое рӯи коранд ки боиси таваҷҷӯҳ аст. мардуми кишоварз дар ҷодаи хеш ранг эҷоди хича дорад. кишоварзӣ яке аз пеш 10 сол пеш хеле пешравиҳои соҳаи кишоварзӣ кам буд. хеле гуфтен ҳамин рӯз ба рӯз эҷод шудеса ҳамин ина дар гармхонаҳо мисол ҳархела зироати кишоварзӣ коридесем. аз ҷумла ина дидем мо дар ҳамин гармхонаҳо дар берун дар зиёда аз 1 гектар сирпиёз коридем. як мисола навигарӣ якун дар соҳаи кишоварзӣ ҳамина як эҷод кем дар гармхона қисман дар гармхона чун дар замин берун. чуноне дар боло ишора кардаем имрӯз дар 7 ҷамоаи ноҳия хоҷагиҳои пахтакор зиёда аз 11000 гектару мавриди кишти пунбадона қарор дода буданд.
و رنج کشیده دهقانان ثمر داد و امروز خرمن 25400 تونگی برزگران از تامین 100% دورنما درک داد. نوابسته از اون که این موسم آب و هوا برای پختکاران در ابتدا اگرچه یک کم نامساعد آمد، ولی در خواجگی های پختکار ناحیه کشانیان بیش از 11000 گکتار نوهای گوناگون پنبه‌دانه کشت شد و طوری که امروز در یکی از کارخانه‌های کارکرد پنبه باختر اینویسکوتون قرار داریم، واقعا اهل زحمت توانستند در آراستن خرمن بیش از 25000 تونگی موفق گردند. و باید یک نکته رو بار دیگر یادداشت شد که اهل زحمت عموما خواجگی های پختکار این موسم از تخمی های استفاده کردند که حاصلناکی بلند بوده. به حساب میانه امروز در ناحیه بعضی خواجگی ها از 30 تا 35 سنتری حاصل برداشتند. جماعت دهات منت آباد در میدان 1275 گکتار پخته کشیده. در جماعت منت آباد 325 خواجگی خرد و کلان رستنی پروری موجود می باشد که اکثر آنها مژده ظفر را در 5 نوامبر رسانیدند. حاصلناکی میانه ناحیه 23.7 بود. این زمان جماعت با پورگی از نقشه پخته برآمد. در بین جمع‌ها خواجگی های پختکار جماعت دهات آریان نخستین شده و جمع آوردن 864 تن اشیاء خام از پیروزی مهنتی خبر دادند. کشاورزان این موسم اساساً از تخمی های فلورا، فلش، ادیسه، دوستی و دیگر نمودهای آن کشت گذرانیده بودند و نوعهایی که در خواجگی های تخمی پروری کشاورز خواجگی داران استفاده کردند تا جای مطابق به اقلیم ما را دارند، میگوید سرور خواجگی. سال روان در میدان 71 گکتار پخته کش کردیم. از همین یک قسمش پخته خطلان 2014 است. ماندگیش یک قسم دیگر زمین رو پخته استراگی کش کردیم. در نتیجه تازه ما قریب 25 سنتنری حاصل پخته کردیم. ولی هم در صحرا حاصل هست. لیکن هر دی تخمی نوی استرالیایی هم خطلان هم در بود هوای همین منطقه ما تاباور حاصل ناکش هم نغزد. ادیسه نوی تخمی است که چند سال باز پختکاران استفاده میکنند و خواجگی تخمی پروری حاصلات از جماعت دهات زرگر با خاطر ذخیره تخمی سرحاصل در 270 گکتار از نوهای فلش و ادیسه استفاده کرده بازده را خوب ارزیابی میکنند. همین نوع ادیسه فلش همین وادی بخش ما به حد خوشبونگی است. همین حاصل داد اینا با حاصل بین با در بالای همه هر یک تاش 7-8 تا چیگی داره. 7-8 دانه چیگی. تا این روز همین ادیسه چند سنتنی حاصل میشه؟ علاقه 28 سنتنی حاصل شده است. مقصد خواجگی تخمی پروری آن عبارت است که با دیگر خواجگی ها در سال آینده در وقت کشتی پنبه‌دانه با تخمی تامین کردن کدام نوع تخمی و چقدر تخمی تامین کرده میتونه که ما با خواجگی داران گفته بتونیم که مرحمت فلان جا از فلان خواجگی فلان نوع تخمی که حاصل خیز است گرفته بتونم. پیری کار چون هر ساله با دل پر میتونیم به هم تمام خواجگی را دل پرانه گوید که در خواجگی تخمی پروری حاصلات این سال هم چون هم ساله تخمی های نوع های در بود هوای وادی بخش مطابق فلش و ادیسه زیاده از 300 تن انشالله باید فلش شود، 100-200 تن باید ادیسه شود. تخمی نوع ایر یک میشد چون ما الیت بود ایر یک میشد. در ولایت ختلان از آغاز موسم کارخانه‌های کارکرد پنبه که از خواجگیداران محصولات میگیرند قیمت اشیا را در 1 تن 4,500 سومانی پیشنهاد کرده بودند که خواجگیداران را کمی مشکل افتاده. رفت پخت سپاری هم وسعت دلخواه نداشت، ولی در جمعیت دارای مسئولیتش محدود برادران همکار یک کمی قیمت بودن اشیاء خام امکان داد که به کارخانه بیش از 7,500 تن پخته وارد گردد. امسال 4800 تن پخته از 5 سومون سر کرده تا 6 سومون پخته قبول کردیم با نرخ آزاد.
мисол вай бегоҳӣ меорад саҳар калон вақте биёрад пули нақд ҳама вақт барои мо омода шудагиаст. дар ҳақиқат имрӯз мисол ҷамъияти мо корхонаи мо назар ба дигар корхонаҳо рақобат монда мисол нархи пахтара аз 5 сомон то 6 сомон бо хоҳиши мисол тамоми деҳқонон ано байнобар гирифта рақобат мисол аз 5 то 6 сомон меомад ки тамоми мисол ҳамин наздикии ки ҳамин корхона аз 3-4 район оварда ба корхонаи мо мисборад. хулас аҳли заҳмати ноҳияро имкони зиёде буд дар интихоби корхонаҳои коркарди панба ва дар ин миён ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бохтар инвесткотон ҳам зиёда аз 4500 тонна пахта қабул карда рӯзҳои наздик ғарамҳои пахтаи тухмиро мавриди коркар қарор медиҳанд. ширкати пахтатозакунии бохтар инвесткотон дар мавсими имсола бо бисёр хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои Асанку Шониён, Вахш, Ёвон, Абдураҳмон Ҷомию Хуросон ва Қубодиён ҳамкорӣ намуда дар мавсими имсола бештар аз 7500 тонна пахтаи онҳоро қабул намудааст. дар ҳоли ҳозир қариб нисфи ин коркар карда шуда мин баъд ҳам қабули пахтаи хоҷагиҳои деҳқониро давом дода истодаем. дар ҳоли ҳозир ба ҳар як тонна пахтаи марди дастранҷи деҳқон 5800 сомонӣ пардохт менамоем. дар ноҳия ҳоли ҳозир ҳама ташвишу тараддуд нисбати саривақт ва бо сифати баланд гузаронидани кишти тирамоҳӣ ба шумор меравад. хоҷагидонон сай месозанд ки ҳар чӣ зудтар кишти ғалладонагиро сомон бахшида омодагӣ ба мавсими нави кишти асосиро бигиранд.